E toi whataro whantu, i nei fo i taimi o la fiafi, sa moa le atu no pele, sunga i whiangainga, mo la tu whatua, le ngata i lea o oma paanga, ia e mese fo i tu asina sina o lo whapena, o na tuli matanga o pea le tātou mawhtanga, ia sto whitaitasi, whawhitai le atua, o na nea no le lei, o loa mawalunga, o whai o le tātou tue maua, ia e watu e fo i sa whaupuponga o le tātou share, po le tātou wha sige i ministry, i nei au kilang, mātou te whātālofa tuai i so se tue fia o le tafo le nei ke lope o mou mai le tātou whamalosi le nei e fiafi, ia le tātou CKA, i au kilani nei, Christ Kingdom Ambassadors, i au kilani nei au te roa, ia mātou te whātālofa atu. Whea lava se turuinga o le lorangi o lo e maua mai ai, ia mātou te ofo mo whātālofa atu, le soafa manu malo Yesu Keriso le tātou alii mo le tātou whaola ia mo whaiona tātou mauana ni awanoa le lei. Whatalo whatu fo i nisi fo i o na le antua o lo whapena o na tātou whaipaanga pea i lunga o le nei ala ata le Global Kingdom TV ia le ngata fo i lea ia o nisi fo i o na le atua e ampasa o le malo le atua o lo i Australia ma isi no fuanga o le lorangi nei ia whatalo whatu ia o na fo i le atua tofi Whapena o na whale tulu ia o wā lava le tala ina o le tala le lei, ia whianga i fo i matuti ma whaiwa i tonu e ka le sia o wala uina i le atua, ia whaatalo whatu fo i se tasi o se wō, u whato a maua le lei mawhtanga, ma whato a maua fo i nei ala ata, ia vi ia le alii, e tere lava a wala le atua e whaia, ia mwhaio na tātou, ngai e iluma o le tātou savalinga, ia matoe le langa ai tute ma whaiwa i tauna tātou whaia le nei vaitau, nei foi la fiafi whaftai fo i lava noa le lei, i lana ona fo i a Pastor Mike, i whaletua ia whai ona e ina fo i mai lunga le ala ea le tātou Global Kingdom TV, ia le au ona le whatua o ia lava, ia i aso ta i tasi pe o le tātou iai, i nei fo i vaitau, vi ia le ali i nei awala tele, ma nei awala matango fie, ia whai ona o atuai le tala le leo le malo, le atua ia e tātou te le i whawawina le tātou pukalame, se whawaponga fo le nei vai aso. E au lawa no tātou whawhitai le atua i mea umalawa. E ala te talo mātou whawhitai tama, o mātou toi mau fo i nei taimi le lei, me le nā vai aso sa mātou tui nātu ia te oe. Whawhitai tama e wa o lawa fionga pa ia, e le mawhai na nono tia stasi, o ala no lawa fionga na whai ai mea umalawa, o mea umafoi o lo iai le nei lalolangi a toa, o au lava ia ma oe na e whaia i laua fionga pa ia e ala i lau whetalainga. Me foi lea mātou te whawhitai e leo no le leita ma. Mātou te whaunga ina fōi ma le whawhitai, ma le whamanu, a wā na e tofa ina lava le nei pō ma le lei fiafi, a wā lau tala le leo lo mano. Ta mai mātou tāpena o mātou loto, mātou te whalongolongo le a fōi se, ke upo i titi fōi le a mātou whalongolongo ai, mātou shea i e ne fiafi. Ia le vi inga fo ia te oe ta mai fa nga ina pea le tangata le ie le lose mea e whatau waa fa nga ina lo mātou loto au ona ia te oe fa pula ina lo nganga pa ia i o mātou loto le mātou whalongolongo le whafonga lo watunu ule neipo ia i ai le atua se anganga e ia ina ma toi ta liwatu ia te oe awa wa lata mai lo toi fio mai ia vefo i mātou ni ampasa o lo malo, Yesu ekeri so le mātou tupu, i so se tulu inga, i so se mea iai, i tonu a inga, au talavou, o a onga, o ngā luenga o pisinisi, i a whape nāna vei mātou mampasa o lo malo. Ta mai, fo i le vi inga, i a te oe tu mau i a te mātou whatau wa, o no Yesu ekeri so le lei. Ala le mātou te talo. Amene. 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 Ia a whaivato a to e maua mai le tātou whaasaralonga le le fiafi ma le tātou pukalame, ia ua whaatalo whaatu. E ese le leo le atua ia te tātou te mi umalava, whiona o whaia le atala, wa tātou fuantu te mi malei fu mai e le tai au, ia o wa inga ia o wa venga o le atua malana tau singa ia te tātou umalava, whaiona tātou mau fuile ni ia wano le lei, ia vi ia le li, le nawa yaso, sa tātou tala noa ai, nei vai aso e lua o atua nai,
ia sa tātou te talanoa pēr nei lava ma tā upu o perewhetanga whaalmesia i le whenga tuai. Ia sa moa o le te leo mea wa umana whaataunuina le whenga fou. Ia ma o nisi fo i o mea o le a whaataunuina i se taimi. Ai whaafitai le tua e ao ai no tātou toe langalanga ina. Ma tātou toe tepa i tua. Nga iei mi fo i le whaas fou e le i kā koule mea. Ia a o ngalo ia te tātou. O iei ale amatanga o mea uma. Peo na si le fia fo i le nei tusi wa. Amatalia ai tātou o le tusa kenese. Ia pe o le tusi o le amatanga o mea uma. O le tusi o le ngato le amatanga o le whale o le whanau. A tangata. Fausiaina le tua o fofoanga o mea uma lava. Ia e o ai so se mea e le ngata o le fausiaina, o le lorangi, o le matanga, o le tangata soifua, o le taiminga se manga sala e le tangata, o le taiminga to e whaatulanga ma to e whaafo ia i le tua le tangata i le amatanga o lo ia i uma le kenese. Me fo lea ia tātou te tiro ma to alava iai pe ona tātou iai le mata upu wha solo tātou the messianic prophecies of the Old Testament. Ia o le whenga tuai na, ia mo le silfia fo i Samoa, wa ilo fo i aile ai se whenga kua ia le fai fo i o na tātou malama i le tele o mea le whenga fo o pe o le whenga tuai, ia o le ata lea, ma o mea ia na whaali e le atua mo i tātou, ia e na whaatu mawina ma whailoa le whenga fo, whamaritala Ioane, o mea tuai po mea o tula fono umalava, le fofoanga mea uma, ia na awala mai a mose, le mea moni lava ia, le mea moni, the truth, ia e mai a Yesu Keriso lea, me foi lea ia nofo a lo tātou langona, ma lo tātou manatu, tātou te va ai whal malo, ia senda le tātou va ai a Yesu Keriso lea o ia lea, o le o ngāto tonu mea, malava pe on whaia lea tua, me vo Ioane ana le ai Yesu, ia ele se tātou, le se ola, le se malama, ai se walanga foi o ia le na fio mai. Me vo la le fa ftai le tua ne va no le lei. Ia fa ftai foi le tua e penga fa langi un fa na mau ai le nei. Fa malo si au mo tātou vi ia le lei. Le fa le tātou watu tu ua ainga ma fa nau, ma tai to lua ma luenga, ia ka ko komisiona isa tu ia le un fa le tātou misiona tu lungo o penga fa langi. Ia fa o ngā ai le poto fo ufo ina le atua ni fo i vai tau tātou iai. Ia ile nā fo ila lua vai aso sa tātou amatamata mai ai pēna whai loa mai ma wala mai mesia ile perfetanga i le kinesere na tātou whai tau i le tolu suli me whamai ia o soa e te whaia le whaitanga ia te o lua le whanau le fine ma le whanau le offspring ma le whanau le di o laulangi e le ngata o ia la lea na te a pa wala me whaia o na te a tango in mulvai ma tu in mulvai o Yesu lea na au mai e te whapewhitanga lea na te tu ima momoina le ulu le ngata ia o le whatu lea na awala mai e whapewhitanga ia pe na awala mai ia Eva e tina na mua whau e le atua i le nei lalolangi e whala le whafta i le atua kako kilo opong isa ia mo ia sa no nga ona le tua e fa matala e tuspa ia ai fa ftai fu ina isu au na mo fai ona tusi so soani e fu ta penanga ai fa ftai si fo i o perfetta le tua alleluia apostolo na la tusia ma fa mama wina le tele o me nei mai le fiong pa ia le tua le fa so fie ina le nganga o le li ia mo fai ona yesu so soani tele mo tatou ao tātou au nanga i le tua marona finangalo. Lea na manava yaso sa tātou whalongo ia o le Mesia e awala mai i nisi o le whanau noa. Pe awala mai a noa ma siana whanau. Ko le fo la o i o noa o lenga pe nga amaka mai e le si laro langi fou na uma le lolo. O lea sa kako tilo ma tātou va ai o i nga amaka mai ai. Le last week. Amaka mai ai po le fatu ia na tupu mai po le fatu po le seed of the woman ia leo seed of Noah's last week mai whanau Noah e tupu mai en Mesia ia le sa kako kilo si te maha fo i le fatu atua
e to noa mai sa vali ma le atua ia e isi le whanauna o Semu Mahamo ma Yafet Shem ia Ham and Chefet Chefet la lea o kamana ia o lea nga ai ngā ai le lalolangi ia na po e o mai lava li kemi ngei haleluia pe o le no fai atu o i o tamanei na amata mai ai le lalolangi no mahea le lolo Well, o le tala tu spa ia fa mai a wa ai ngā ai I tu uma le lalolangi. Luia. Ia. Nā olo o maua i lea. Ile sifuru nā le kenese pe a iso taimi e te fai taua I pe o le tātou fai taua le lava yasu. Na o se toi vava ila I titi ana nā kako kira ialu tātou pukalame le nefi afi. E tu sai fo I mane leva I tau tātou va ai I taua. Le vā o Israelu ma Iran ia ma Amerika. O le pe ua so fatasi fo I ia e tu te sila fia fo I oe o lo iai fo I lisi vaenga o lo au fatasi mai fo I ma Iran pe iai Russia ia mai si atunu tutua oi o Israelu o lato tamu fai e vanga vangaia te lopo e fafonga mai tusi fo ia falinga lo iai no nuu o koku ma makoku Gog and Magog I o loi tonu umana wale tu ispa ia mai o wha nauna ia noa na tupunga mai ai. O le tila fia sa mo na tunu pele. O le tele o nuu o ingoa o tangata. Ia pila al wha nawa noa le tele o nuu na ingoa I nuu nei. O le me fai ana lo u fai atu fo I pa utoe. Ono o le amata tonu le tatu pukalame le lei fo I vai tau. Ia le o kako wa ai le taua lea nei o Iran. Mo le tila fia sa moa. E o se atunu fo ile le e se kaimi fo e pe ka ki kaule pua malafo ai ia tia uia ile tangata tilo ma va ai le fionga pa ia le atua malona fina ngalo e o le tasi le nu na fa o nga le atua God uses the tools e fa o nga le atua ina ia ki livai lona fina ngalo ia fa e loa ai lona pa ia malona matango fie malona matautia no le Iran Ia, e pila lenga kako kilo le ngava yaso o ngai tamangi o Semu Hamo mai Yafeta o tasi lai o whanau anoa e tupunga mai ai tangata nei mai Iran. Makaulia foi oe iei nuu mai ngoa wa le mwhai o na tātou koe kilo le ngewa I kaimi o ngole o tātou roi nguu ia wa iei nei mai ngoa. E sa iei ngoa sa whai ngoa ina ai e pio whangau anoa sa ngoa ai nuu. I nao na I ona po mai o tamangi ko kolu le nga ai nga umai le nga na langi atoa le tu sif e pe le tanto lo le tu sai ma ai nga la wele ele ma fanua ele ngata na o le ai nga o le wa ai nga umai ele ma fanua ai bo tofu foi ia le fanunga ia ma le descending ma la tonga ngana O le mele kako ke maofo ai. O lo tato o auna I le antua na whaia mea uma. Mele kako ke le wha maulunga I le ngau sa mose nga ngana. Nga ngana nga whaia le atua sa tasi ai ke loe. O le atua wa venga o lo iai nga ngana I fia ma fia. Ono o le atua lava le ato tasi. Me fa lea. Se au kako ke makere kele ngō fia le fionga pa ia le atua. Aua kako ki sai ngō fie le fionga pa ia le atua. E pea ngō whai atu ma kakalongo pea le tatu pukarami. E fie loa tele arfina ngalo le atua. Koe whai tau lau tusi pa ia. Balau le atua e mai se whalinga fau ina ia e whai tau ai le atua lana fionga I se whai tau whaale anganga. Ino te lo teibi ua ia kako umalawa la vele mele wanga le whai kau kuloa loa ia pauhal ngā. The reading, service reading. Mea e kakaunga, kako ansaku le atua, e manatu mai lo na nganga, makako koe whaitau, I le whaitau wha le anganga, ina I tātou loa le telo. Mea, e ala na wha umi stara noa ono le waitau, lo kako wari kaua lea. Kako saifo, e kei leo whanu si le fia Samoa. O le atu nuu leo Iran, sa iei ngoa, pio whanga ua ngoa, le tasi ngā, whanau noa, o kupunga mai e kama lewa. O Semu o ngoa la le ilem le ngofia ko last week le fe mai Jeremia le na fasu river tasi la ngoa
sa fa ngo hai Iran nga po ia io lem ia pe ko fi fo kama ia feta nga ku punga mai foi kanga ka me tai Middle Persia ia se ia o mai le kai mi fo i le o le fa tangata le fa mtala ina taniedu kau mai kaun me nga fa le nga la unga ko ya sia foi fi au mar ko fa nga sa pe ki fa le amo ke ia le na wa kupu ngei me awana ke ele nga foi mai ia na fionga pa ia ai le yo o mai kai mi ngei ai hao ai na tatu te va vai le wo live o uma tusia ngula ngi pe la ngo fa ya kwai ta sin ngai ngo Iran sai ngo mai ia ilem ia kupunga mai ia kamale oi kamale o shem po semu ia le sinu kamale oi metai ia kamale ya feta pu mai ai se yo mai la o fanga ngala le ano ese le maka ngo fi se yo o mai time Middle Persia le anga ku fai kau yai inga bo fa ia foi ia ma ai fatanga tu tawaina le ngava kaimi i le fionga ale tua uma Nebuchadnezzar ia so mai ai ma Middle Persia ia so mai ma elengi so mai ma Roma ia ngava kilunga wa iluinga nga story ai kau wat vali aku o ngole nu nei o Iran le anga te mi kongwa le na no fo inga loa te ma loa le o kuresa o ia lea te mi le ina wa pale mai o ia ma vea ma tupu o Persia ngawe kaimi o ia le na faia le degree lea e toi fo i tangata Utaia tangata Israelu e toi faule malu i Jerusalema e mampua na kala io e le faia ko ia sia foi fi au i le sika usanga wa leva ngai pe ki le ango ia le la wa ngi le kawa le yengi o le me foi na le takolo ia e ta talo fo i mo Iran pe ngo fo ya kusafa o ngai le atua ia Middle Persia ngava i kaimi po Iran i fa mai ar ko pu ia ko fo i faule malu le atua singa fa ngai le atua Iran ai loa makako loa le history o mea nga kukupu e yai mea nga o le atua nga ki silafia o le me foi le alinga la pata i ma Yesu ma le atua le kako i de kelo kaimi a te tatou e awana mai na fionga pa ia me foi la le whaftai le li awa e le whape kukupu fuangi mea langa le wha o ngā lava i le atua Iran e o mai lava i le aso ngei e inga i ka ngaka Iran o lo whape ngā foi o ngā wa kalia Yesu e ve mali mi whaola kelo ngai ka Cristiano tonu Iran me foi le awangi o kako whangaruinga fo ile nu i lau tano pe lo pe Samoa e ka ngaka le mo ka fa le leila yai ele foi la ka ko fika a ko ya Samoa le anga la ye ngai ka ngaka lo ka kalo mo Samoa la ngofo ko mo Samoa e pe foi la le sinu ne o Iran o le ka ngaka o lo fa o i fo i Iran o le majority o ka ngaka la ngofo o ka ngaka yukai si i kai mini ai kaka Cristiano o tumbu ai i tonu Iran me vole o ni ngalo ai o le plan le atua o wala vangi fa peka ki suia o fina ngalo na le atua ma le mo toru na le atua e le finka ku suia la o le atua e le sanga ka kalpelo ai fai au tusia na fetalainga ma na fionga e fa tau nu lava e le ngaten fa tau nu la na mi o tonu a toa molona lo fai le la langi ato ngala ko e vakusinga ma i meanga fa ki kilo ai na ile nu ne o Iran o nu fa nga ina le tua lo mta tia mo na sisias le kelo isi story ko spa ia o le se kai mi ka ko ki fa so ai e ka ko kilo ai ile ngu nge o Iran pe ngo fa yaku ye ngo Iran nge ile leva pela ka singa ngo ile mitai e Persia time Persia le ngo ku fa kasi o le ngu wa kasi ta kilo la ele una sa sin ngu le Iran you know la kanga lea le ang ave el perfetanga mal familianga le tu famia o le o te fa wina ile aso le kanga le kupuna le Iran kai mi le Persia aja o ya mai le tua la na familianga kanga lea inga ia to fo il kafeanga ko yoya ko fai le olo ko yoe e ko peu le malu Israel me vola le pe o fa ya ko le last week banga isi ka kalongo ko ai fielo le ya le tua mana na fionga
wa fai kaule fai le tua mai le ia fofonga fa le nganga e fai kau fa le na fio o re kong I al fa le lave I on piske ka ko ngaluenga nga fai tiute ma fai vai tonu a inga pisia ku me fai le kale sia ma le loku ai ngalo yang fai kaulo ku spai le fa le so taimi pana noa fai kaulo ku spai la gal mele ku pungi o le kako le fai kau ngal kako ku spai e kere inga sauka ka pero ka ua I on ka ka kongu no le ia I kalanga a o le ngofo ale me moni po le upo le tua me foi le ia isi mea pe o se a ko foi tasi po kalame ia isi mea ele o ia lo ka ko loa nga o le tua ia isi mea le ka o ia ka ko kaukala na o le tua o ia I la fiong pa ia le ali ia ia isi plan wo uma o le fatulanga le tua e le ka ka ko wo fo ia nga o le tua along me foi le ia la ngona maulalo ka ko po kalame a o lo ki nga kele fi nga lo le tua I se kangaka o nga iele me hoi manga o ia klosi le lainga. Ia kako loa ia ka ko kaimi. Ia ile kako lainga. Kako kide klosi al fina ngalo le tua. Me fere. Nga kako whaftai le tua. O ne ia wano le lewa kako whaim tātou maua. Me fere kire le kaua le ienge. Ia whaftai a melika o lang sua. O lo e whapea ia aise kaua whaportiki me le kawai. No. Le ai. It's more than the politics. O le mea leo lo ka wai ongo lea, o le fina ngalo lea tua o umana tusia. So a yeila ngisi mea o lo fau ngai ka kai au ka faifo. Well, that's people. O lea tua ia manana fionga pa ia. Lea I ka kauang whakaungu, mea umalava. E o le tusia whalinga. Ia. E le se ti peit kele fo, ia I ka kou ngā mea. Ai, kaunga koko whaikau, leo ka kou wa aiak ngei. E kalangoa mai fo I sorfongoa fo ngai fa just nga singa kong ya ku nga leo ka ku kilo ia o sorfongoa e tu lo samo o haka o mangi o mea leo la fainga kupu ni vai kai mi ka ku kilo ia leo kalangoa nga ka leo lungo pensingi o le si oyo a fale ngaina le oyo lo ingo le ale ko fio ka ko au kanga kai o le tu ai ka ku fa mo nga Hallelujah. Aleingi olo, aleingi oil. Lo oil kaku oil silio Yesu. O ior kaku fa mo mwenga. Tato tele ema e fo lengi o ia o ko fiwa. Ya, ke fiwa kako. Ya ele foi ko tato tus pa ia pena. Mai, le fo lang kaku o malingi e fia fisa mo le atu pele. O uma tu la noa. Ya, masiana fa nau. Lea na ai ngai ma leo awala mai ai le tasi o whaperfetanga e awala mai ai lo tātou misi. Awa o mai lewa yaso o le tātou tusi whaitau lo maua le se fulu lua le kenese o le au tano e whaitau atu mo I tātou. I ni fwia fiafi. Whetalai mai ova ia peramo tu ai oelo nuu, ma tangata lo nuu, ma le aingo lo tama. Ai alu atu I se nuu o te whaasino atu I a te oe. Te whaia oe manu tele, te whaamanuia fo I a te oe. O te matua whama maluina lo ingoa, e manuia fo I oe. O te whamanuia atu I a te ilantou, o e whamanuia I a te oe. O te whamalai atu fo I a te ilantou, o e whetuu I a te oe. Ale lenga muli, e manuia fo I a te oe, o a inga uma le lalulangi. Ia ole perfetanga whamisia na lea, e le tusi lea kenese I le whenga tuai. Ia whawhitaia I le atua, le lewu tātou talanoa, ia o se tasine nei o tangata o lo whapena, o na tātou tilo, ma tātou wa ai, e a whea la o whenga luenga pa ia le atua, ia o iso kāku kamai a Abrahamo, e a le leitama, le anga o le tama loa le whapenga kupu whakongo Israel, o le tangata e sau mai oi ulo I karitia, po karitaia, ia po Iraq I nao na po, le ukaku loa ngei jasinga, ngoa o Iraq sawai ia tamalo Abrahamo leanga talai ai le atua se la esele te leo le fatu atua ni tangata atu ia ile atua Abrahamo ia si ku ulo ngu tu ulo ainga tu ulo kama
ma le whare lau ka mā, tu tau lau ele, mea umalo e whaia, ku lau pisingisi, haleluia, ai sau ke whaeloa atu ia te oe ma e alu se nuu, e au te whaeloa atu ia te oe, e whamaya o le a whaia oe ma nuu tele. Hallelujah, I will bless you, and I make your name great. O te whaia lo ingoa e whaataleina, and I shall be blessing. I will bless those who will bless you, and I will curse him who curse you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Ia te oe manuia ai ngā umma o le lalolangi po lunga ngi funga e leo tatu mo. Lea la le leilo na tolu, whaafitai e le antua. E le whaonga ina e le atua o tangata na ia whaia. Tangata o mea uma na ia whaia, o tātou wawa i atu i au boho o mari taimi o Abrahamo. Le tasi lea ta maoro o whapena o na longolongo a lona tala le tuspa ia ona o le ola whaatua tua. O i lo kako ringi vai kaimi, ua kaule eche whakua kualanga kako whaatua tua i mea i wa aia. Ia e tusi aia e pelua o le whaatua tua o le whaalangolango le me i whaamoe moi ai o lo mauti noa leo mea e le o wa aia e o mata ia whaaletino. Me whona lea whaafitai e i le antua o tātou wo o mai le leiva i aso. I le awala mai o le tātou Mesia e awala mai a Abrahamo. Abraham's seeds. Po le fatu Abrahamo e awala mai le tātou Mesia. Si mai e o ngai disensi o sau nei e pe o fai atu e le kele se piko le alofo le atua le rolangi e ile maule i tusila Ioane tolu su lima su ono fa pena na alofo mai o le atua le rolangi e vai o le vala wino le tangata a kilo mai va ai ile tele o taimi ia nga fausi ai le atua le lalolangi ia e na alofa lava le atua le ala wa mai lo na alofa wala mai Mesia ia i se tūlanga fa le sotanga fa le tangata ia po generation ia po tupuanga fa sa penga le tua le ia awala mai le tato profeta i perfetanga ia pe ona ia le tato mtaupu ia o le Mesia le valoanga fa Mesia i le fenga i matuai vai la o i fa mnianga le tua fa mai o so o oe e manuia ai nu uma mai nga uma le lolaki. Le ale mele wakako kilo nge. Sad ia. It's so sad. Heard some debaters on YouTube and Facebook. Lungo le ea. Wakoe debate ka koupi wakako whaaleanga inga le atua malona finangalo. Wa sau isi kaimi wakako kala pei e whakua kua e makuhareka kongo e le atua. Me foi lea wa inga i tangata. O mea nga ola ai o mea le leia. Mau oloa. Mau mea. You know, they are business people. Smart. Ake loe. Inga uvala au lea tua. E le ike lea spiko. Kua lunga lulo. Aisea. Lea ngol fatua tua me. Si, kele wakako. Si wakako wha mauru lunga i me wa maua. Wha maua lunga i kako poto. Muro tato i loa. Ea. Si tike liwa e maua. Ei. Maro pera amore i tike li. Ai fso soangi e al pisingisi sion kama. Ia ona fio mai lole o le atua mawhaatele ina te maro. Vai o efe mai e. Singa mea, a kako leo ese male mea kuwai le kau ke iai. E whainga ka o nga o aku se whamanianga le atua iaki oi. O kako, ia ua milo ai kongi. Hallelujah. Me kei kako wa, kako whalongo le upo le atua whamai. Get out means get out. Ai le whamai ale atua saulo e alu. Kuulo anu kou ainga. Kulo ngu. Sau e alu. Aisea, o ke whae loa aku ia ke oe ma oua, wha manuia ia ke oe. Kele lau kai, ufi wha manuia maile atua ia ka ua. Al whala ngā kere ialu esea. Lai ke ngofo ai ngā. Pio kala ko inga yaso lea. Ngā ki ka oko e lau alipu kasi fo. Lele yaso la wale i alunga. Al mole ali. Le ali wale kere ai kasi tipu. Ia lai ka oko ia la maile atua koe lunga. Me se lau alunga lau ali nga e halu loa e whamungia kuai oi. Ale ngai e ke moe a.
o e whaalongo isi wha mai, e tātou whaalongo i le nganga. O le nganga pa ia e se la au whaalongo, it's not a Walkman. O le nganga pa ia e whio te toni a te tātou ona develop le nganga pa ia mea uma wao ina i tātou lana upu. Io kaku oro le whaim whaki. Ia al mene, e ngā le whaalongo, vai le anga le alu, e se le te maloa. E vai whamni anga le tua. Whamaya, o te whaia oe, manu e tele, o te wha tele ina lo ingoa. You know, a tala no le tua le mele, e makua, e vai oe ke mi le ingi. E makua i makau kia le tua le whenga tuai. E o mai kai mingi le whenga fau, o lo le atua, still powerful God. You know, e o le kawane kengi, ia ongi e ofo ma eke, e ka ku fa tai le atua. E sea, au fa pule ka ko maka. Fa mai Yesu le lua fe kau sanga ya. E si le kawane singu ngai mau le mate yo lufu fa. Ai. Si le kawane si ainga, e fitau i wo fa laka le si. E kelo perfecta pelo le wo ye. Ia, le ko va ia lunga li YouTube la ko ia. Ka ko le kala ia le tupu malona malo ia waka rai mai mei loa ka aka kongo kuspa ia. Aleluia. Se le o se tuspa ia i ti peida i ka ko upe fai i po ai wa kereso ngai loa. Ale tatou tala i le tupu malona malo. The king and his kingdom. And his word. Lea. Le upu lea. Ia isi foi ufa liu se le upu lea li. Ka fefe le fefe ma le ango ma le makau lea li. Ka ko ia o mea uku sia fa mai le upu. Means that's the word. Uisi wala ko kau le wala ula i vale o ngai o mga kusia le vai. O le tuspa ia le fa mai inga Timoteo nga fa mai tuspa ia umalava e mai le nganga o le atua ia. Ioi. E mai le nganga o le atua. E ila ton tusia e le fast food tusia tu fa sia le fiong pa ia le atua. Fa maunga i la tona tusia ma maela popoto fa mai e le va ai lesi. Ai na fa so fia i la to le nganga pa ia na tusia ai le tuspa ia. Ia de la na ye tusi na ye tonu ma tusi le tau na ye. Ai le va pe wa ese ai le tua makako. A ko se la ta inga le fo ile mo ka ko wa ye ni skusi va pe lo ngo me o mai e ka ko ha fai. Aleluia. E mai fo ile ku sia ko i nga mea. Isi mea i le ka nga ye ko i. Ina ia tatu au mai ale upu vale tua no fa maoni. Vale me si de. Me fo ale ia se ia sa mo ai na tunu pele bunga se ka longo wa ni kam ka. Ka longo ku upu le tua le tupu malona malo ia tanto fataua ia le na fi mai fo ile fatu le na fi mai awala mai ele tanto msia por tanto tupu o le malo awala mai ia ito ino Abramo fa staile tua ia Abramo ai sea wala fo ia ngale se tama se fatu tua e ngofo ia o isolanto ainga ia why I'm going. Why I move out from my family, from the country? Why? Ole I already successful. You know, leo kele ma mau mero kama failang pisingisi kele aulo. Kele fakoanga ma moe oki povi. Na mera ko mingo ye sefo. A kelo e ye ya kai mi fetala ile tua ya ti oi. Ale lupen fetala ya amo. Ya, by the way, o le fatu la lea a wala al mesia lo na tolu le tatu talnoanga e a wala mai so tatu tama o Abraham fafkai Abraham o wa se tama o kasi le songa o le nga wa yo na loto ile tua e le fa longo mo ia le vai mo ia ile atua e no feta lai mai o ia I lole Abraham e se ale a kuare e kalikongu ia inga ia ma sionka ma lako a inga ma lato nu. Ese le atua le ufeta laima. Me foi le e loa leo. Tasina me ma ngai a takpokala me ngi fiafi. E ke lo le ia le leo ka mai le atua ma leo ka ma kwa fiu la vale ma lo va. E lo le ia le leo le atua. E ale leo le atua. Lo ko fa ko fo le vai. Le leo le atua a wala mai le ngang pa ia. Le leo le atua e mai al file mu. Le leo le atua e matautia.
e a tātou whaalongo e whetalai mai alonga nganga pa ia, e wha maula lalo ai o tātou loto. Ioi, e le tia uonga a whaingi anga ti pei panga mea sole. E vai akua Samoa, ko ki aoso mai whamarikivi. Ai anga wha peo se swimming pool e whasai marikilo, pe oso kua ka ele, you know. Ana ere, se fai malu, mai a kako meo ngaki share mai, se whaolenga i sianga. Io la, le si mea sole, whaala mai ma le lima malu i mai, pe le la sau e pingi ngaka. Let the word of God speak. Us, we just sharing the word of God. Yeah. Ia me voila le whaftai ai, wha mai voila le si me whamai a. O le whamani yanga na le na ave le atua, ia Abraham. Whamai a. Au ilantou fo i e whamanu wia ia te oe. O ke whamanu wia fo i ai. Hallelujah. O e whamā reia fo i a te oe. O ke whamā reia fo i ai. Wai, tasi la le saunoanga le suafiong pa ia le atua. E le a kuivo i ko kele fo i o le au skola kus pa ia Samoa. Ko ia ngai palangi au skola Samoa kalwa. E pe fo le e ngofo maka umama inga upu ia. Hallelujah. O le e whetana i sao ane tua. Abrahamo, o ai ia le tangata e whamanguia ia ke oe, o ke whamanguia fo i ai. O le kangaka ki whikou ia ke oe, ia handicap next week. E pe stroke. O le winga la le kala lea, leanga le o fifia mai ai i Abrahamo, o lo o fifi mai ai i le tupu, malona ma lo, the king and his kingdom, also he is the word. Kau maua mai na le se senga o mea ia. E kako kele mawhai eiva me, le. Ia kele whakaka wha mai, let the word, the Bible speak. Let the Bible interpret the Bible. Ia wa le na whai mai, Bible wha me kako. E ke wha mana ia, that's what the word said. Mai le tua ia Abrahamo, o sea e whai se kala ia ke, oi lo for kasinga mea li, o tangata o le tua. Ai se ngaka whai se kala ia ke, oi koe lo, po whai ka ngaka kala o le tua. Me foi le be careful kako whai mai o kala wha pea i le fionga pa ia le tua. If the Bible say, that means that is. O wha mau tuina. Nia la whai mai, Abrahamo, se la whai wha manuia ia te oe, o ke wha manuia ia. Se foi whi tuu ia te oe, ia wha mai ia, o ke whi kuu fu ia. Me foi ale i eiloa, o le wha aka mai a Abrahamo, a ia eiloa, o le whekalainga lea, o lo o wha atsino saoha i lea tua, po Yesu, the word. Me ioangi. Yesu, o Yesu lea fi mai penga, yeri kako mafukanga ngei, marakaku sharing ngei, yung te whailangi, o lea, o lo fi, pero tanga wha Mesia. You know, messianic prophecies. O lo o fi mai ai i Yesu ke riso le nga whaia mea malava. O ia foi o le tupu, o ia foi o le malo. Peke karikongu iai, peke karikongu iai. Well, it's up to you. Whamaya le kala Isaia, whamaya, e fio i lona ua le ma, o aila le sau mal malo. Yesu. Ma Yesu fo i leanga ia kusia le constitution e pola na upu i tau na ola i tangata o le malo le tua po le whanau le tua po le whanau le tup. Me fo la le whaftai le lifa mai la ia o te whamanuia fo ia i la tau o e whamanuia ia te oe a Abrahamo. In other words, se si a whiskala ia Yesu leanga, you better watch out. La e whai atu vi ia Yesu o tātou tupu sili e whamanuia fo Yesu ia. Ke ole mea ngā le keri ngā sasi e karaka. Hallelujah. La e whapea ai o tispa ia le karangoa o Abrahamo a lea o lo taranoa ia Yesu Keriso. So better watch out our mouth. E o whea kia. Ai loa e le whikau i le upu o ngō lea la a whainga i le atua la na upu Yesu ia. Sa o e resi pale mia. Ia whao ngā mai. Hallelujah. Sa moa ne atunu pele. Leanga e lofa le atua ia te i tātou. E le vinga kaonga sau sao le atua mai whenga i kwai sau lalo. Ngei whaku mawinga mea uma. Hey, look. I'm God. Ai ro whawhi mai e le atua. Langa o le tangata na ia whaia whamai o le pale li o ana ngā ruenga.
e foi la leo le fau mai le tua se yo ina le lutin tangata mai le upu le whenga inga tuai nā lea ai o lea la o loa o whaeloa mai e tātou le whenga inga fau ma kākau kilo la o lo iei le mātai o le nā mua a o lo iei le ngafa o Yesu ai o le matango fie i o lea ngafa e laua runga le ngoa le tamaroa Abraham kilo whale e tokanga whaikau koe i le mātai o le nā loia mātai o le ta upu mua fai mua tokanga whaikau koe sa mua le atunu pele whamai o le tusi le ngafo Yesu Keriso o le atali o tavita o le atali i o Abraham wow hei koe whaafonga o le tusi le ngafo Yesu o le ua sau le ngafo Yesu a le sa fi mai luma i whamai o so lau whanau manu i ai nu umua lolang mai le sau le ngafo le matu whamai o le tusi le ngafo Yesu Keriso o le atali o tavita o le atali i o Abraham me wa maka mea kavika kua whanga wali kai kua whanga tavita ngafi a leo ua mua mai kavika ai so mai ma Abraham vai tavita o le atu whamea o le o tavita o le tupu filifilia le atua na filifilia le atua whauina mo ia tai foi lo Yesu o ia o le tupu sili haleluia e sau mai le ai ngā kupu i le tino fai loa mai i e mātaio i la tusinga ya o le kamkiki lea e sau mai le ai ngā kupu kavika o kavika is well known in Israel why le anga o le kupu le ngai ia whaia ngai ia kamu whai e fausia le malu le atua ia aena fausia le taimi o lona tali Solomona le oro ese sila mai o ese sila mai sa moa i le Temple Mountain le por mere o i le pa le si o kua aku o tatu watala o le mea leka o le Temple Mountain a koa al mea lea haleluia o ila sa fausia ai e Solomona le malu le ka o le malu Solomona le luai malu le ku mai e fo male le Dome of the Rock le por le malu nga yuso Islam o le Muslim a neve maita ia mātaio i whamaya. Tusi le ngafo Yesu Keriso o le atali o tavita. And why David mentioned i le genealogy lea, le anga o Yesu o tupu. Tavita ngai lo me kangaka o lea, tavita o le tupu o Israel. Kau kia manongongo wa. Le la whangau mai le tino, i Yesu. A le la o mai Yesu a whamaya, o le atali fo i o a pera amo. Te lo samo e se a plena li kangaka e se plena le tu oro ka fai vali mi fa so tai mai o tatu la ngona mo tatu manatu wa va ayo ye e ha ka mense mai apera mo se le anga fa mai Yesu o le fa ku aku ya ke ya fa mai ya e le fano se tasi fa tu ya te ya esa o le ata apera amo le fi mai ia Mesia. So le foi lango foi aku. Awala ke va ai Abraham, ke va ai. O le ane me ne fi mai le suafa po le ngo. So ka ku fa Pedro yakka ngi Abraham. O lo fi mai ia Yesu. Le Mesia. Le alo ta vita. E se a le anga foi e ka lo ta vita o le kupu. Haleluia lo uma ka fa me matai. Hey le kamala le la fanga mai le fanga mai fingfo la kaliu kavika ele nga kaliu kavika ai ko inga mua le ka fai ile tua ese o Abraham le ka ku fai kau ye le ala ai fa ya o e ka kilo ka ai fa fitai le tua ye ku punga mai nga fa ai lo fi mai ai semele le Mesia o Yesu haleluia. Aku ke kilo na ile tusi le a Galatia tolu haleluia ma lolo sa moa e a ua bo kau ka kafa mai ka ku pukalame ni fia bo e kau kilo le kau le kupungi e le se kau bo foi le just happen
Hei o le kaua, o lo fa ngā pēr le atua Iran. Hallelujah. O lo fa ngā, e kere foi mea wa kupu mkau kia i Iran, ia e kau le whaiak, ngā kero i news, o ngā kai o uma o ngā whioki, foi langa e le ula se si i mea o whikalai mai ele, o whiong pa ia le atua. Ka tia tolu anu whai po e valu si o kanga whaitau atu. Na i lofo i ana mua i le tusi, o le whātua tua e tauami o tonu inainu e se le atua. Na ia whalafola inai ana mua i le tala lei, ia apira amo e whaapea, e manuia no malava, ia te oe. Waiva aina oe, the gospel. Waiva o le tala lei. Nga mua whalafola i le atua, mai apira amo. Fa mai a o so o lau whanau, e manuia no umalava ia te oe. Si, e ta wame tonu ina ma whalafola i whamina whalafola e le atua na mua. Le tala le lei, e manuia no uma ia te oe. E basuma le ono, tarai mai whalafolanga ia apira amo, mo so lana whanau, e lei whape mai, o le whanau, pe se i to tele, e whamai na whiong pa ia le atua, o so lau whanau, o ke riso lavalea. Wa ila oe. So ia e koe kilo lai i ngai ko inga mana i o tātou mātua ia ngā ta wasa mai le amakanga ma whaeloa mai le atua le au maingo le mesia. So be careful. Oe ke so ngā la fuangi kala i kanga ka pa ia le atua. Yo is foi wala fo ngai saunga me yo ko kelo ka kai le pa ia. Ngo sala e le pa ia. Wow. Maybe e sa o se si ku pat ia ka ku fa ikeke. Langa o le atua ngai a filfilia, e le filfilia e kako. So na no, filfilia le atua. No, is foi fa mai le filfilia le atua. Se, mea le a o, wakasi le mea, a overall kako suesue. Io pero kako voi no kako wa pungsa. O kawasu. Foi le ia, e kako kilo al me femer ko ispaia, e pera suluango fa mai. Na feta laia mai folfolanga ia apira amo. Ma so lana whanau. E le whape mai o le whanau po e ko kele awe mai o so lau whanau. O lo o tala noa mai e winga ia Yesu. Kala tia la le kusia. Vai o la apostolo Paulo. Le kusia kule kale si e koronito. E le ika ika i whangau mai Paulo. I te whengi. Ai lewa mai e apostolo Paulo matu ina atu. Leanga o le saa. Tu sia tu l'apostolo Paulo ile me ka olea le tawa me tonu ina o le tangata ile fatua tua ya keriso e awala le le ngalue o le nganga pa ia o nofo i tonu le tangata pe vola le sa bola tunu pele le alava e fi mai le tupu malona malo ilana fionga pele malana fionga pa ia fa marca l'apostolo Paulo hei kaltia o inga pele ia oko e fa penga ku se de maloni esa danga lo I lore le era apostolo Paulo e le ai lava stasi a mesia le se sia le se sto po siliatu le anga le umana fola le atua le temio Abrahamo I kuwa lava ri kai unga e te ten fa na mai Yesu de tino le ri kai foi unga ora l'apostolo Paulo asa fu mai l'apostolo Paulo filia Yesu ko so ya ku ngala apostolo tusi o le anga fai mai ai le fere in kuai fola mai le upo le tu fa mai ya e manuia no uma ona o oe o apera amo ai o le ata leo Yesu o lo fifi mai ko ne vola fa mai e kale tia fa mai na feta lai mai lava le folanga le ya apera amo la fola ya apera amo ia na mua le tala le leile o le tala le leile o le mesia o le afala mai le tupu malona malo e foi lale ia ole unga ni ai ka kopo kalami awa ka ko ke mapo mapo lotu ai ka ko mapo le malo le tua malo tanto tupu sisi lo Yesu ole mela le ka ki ka fai e fai lo atu le tala le ia tunu uma I tangata uma so se mete ia piona ia le tato ministry nei ala CKA ministry for the Christ Kingdom ambassadors
o oe le ampasa o le malo le atua. Fo fea lava ke iai. Ia avea oe ma fofonga o le fionga pa ia le atua, e ke mori maua i tātu ai Yesu malona malo. Ke lo oe, e leima se excuse o kākou, kai mingi e kākou, o iei mea uma whaingo fie ai o na tātu mori mau le tala le lei. Ia ko ifo le telefongi, leo e lea se leisi telefongi ingo po, lo po fia la o iai le marosi ma le sao ma le fo telefongi, au ngā telefongi uma, o lo iei lava le mea ngai ka whamaya, add friend, ngai iei, ia, o isi friend, lalei, ngā o friend e plan isi mea, ai le adding friend e ke mori mau a Yesu. Alleluia. Nguli mau e tala leo le malo. You know, e le ngata lai na tātou mori mau le tala leo lo na malo. E ala le mesia lea, e le tātou pro kalame le nei. Ia e tātou ola i fo. Alleluia. Tole, o isi, e kalangoa mai le malo o matupu. O whainga o kala so le makua e makua, e o ea sa kangi makua le fefea i ngā kara ki whai. E fwoi lea sa moa le atunu upeli. O le kāku po kalame o wha perfitanga o le mesia i le whenga inga tuai. O whataunu ina le whenga inga fo. Fwa mai ea, talai mai, le wholafolanga ia, pero amo mo sola na whanau, o sola o whanau, o ke riso la valea, e manui ai no umalala. Me foi la lea, ia tātou focus, i le mālo le atua, ia senta le tātou wa i le tupu, o ai, o Yesu, le Mesia, le ena fi mai la matanga, pina tupu mai le fatu o fafine, so mai ai lea, ia i whanau noa, ia leo kako iai lingi aso lea, i fi, bo le seeds, o le tamaya apera amo. Me foi la lea, awangi kere kako le fai kia o le kele mea, ia e talo me whaftai le tua, le whaonga inga o lona mana malona malosi, e ngā lue mai so se mea. Wa elo inga o lea tua e ngā lue, anywhere, everywhere. And God used somebody, everyone, everybody, anytime. So me foi la lea, e leo se kako pisingisi ala uru po le pokarame, e su e, o ye ngā lue lea tua, leave it to God. E vai a Iran, lea whaonga ina lava lea tua, le kaimini asia, it's a wake-up call to Israel. Ma isi atunu o le rolangi. Ai peong o whai aku. Ia wa le kero ngisi pe kakalo ia pomu loa Iran, ia pomu o whawhewha ngau, e tari tonu le tupu malone maa lola i kongu. Ma ngai ka ngaka o kari kongu ia Yesu, lai i tonu. Ai ka kakalo inga ia, i loa me kaka uma. Le mea moni, the truth. Oi, Yesu, le tupu malone maa loa. Ia le fifi me kaka, kalame wha solo ringei, Mesia, i le neiva yaso. Sa moa na tunu peli, o ke kari kongu ma owi loa. Wa fe so soani atu le upo le atua i ake oe le ne yaso. So se mea ro e iai e wha fonga ma e maua ma e le neiva wha marosi. O la uia a wha marosi i ate oe le uso pele, o le tamā, tina, to fine. O oe o le mpasa o le malo le atua. What are you waiting for? Lale mea ngaki wha akadi ai. O ni se whakari se maungi ni tofi, o ngā whakoanga i oile i e tala inga ma tala leo le malo. Se le ngā rue whapenga ka ngaka o le malo le li, po le ka ngaka o ampasa o le malo. E ke whailoa mo muanga e whailoa aku i o logolanga, kako, lo soifuanga, ma lo ola ne kau ki o lai. Whailoa aku i bea kako ke whaia, whailoa atu e awala i le tātou ngana, o upu tātou te tau te tanga ai. Whaelo atu i le mafutanga, i tonu ainga, i tonu nu, i tonu le kalesia. Wa vai le kelongu, e kuku waifare sa. I name is a change o ngaka. I say, because Jesus needs to enter in, not outside the temple, not outside the physical appearance. Waifare sa. Hallelujah. E no fole antua i tonu ia te ole, te ofe mele apostolo Paulo Femea, o kako kingo o le malu leo le atua. Langa e ngofo le nganga pa ia le atua i tonu ia te tātou. Me vole le ngā whitarai atua i Yesu e lona au soo ea e ka penga kukungu. Prepare in a man. E sea langa a fio mai le nganga.
e maua i la tole me ta o le mana. Le mana la lea kako ki ku ai ma tatou muli mau ai, a vea i ta ua ma mpasa le malo le atua. Ina ia a vea le tala le lei o lona malo. Leo wa kako kilo ngi ai. Ke leo malo wa pau all nations. It's all four. Pride is all four. Le whamawalunga tai ai, o li isili, o whai pule, leo kako kilo i eringi vai kaimiwa, ua fall e sao ana na fionga pa ia le atua. Me fo ile la ka ile kis pa ia, o e ngai ku, whai ke wai pau, ai sea, leanga o le atua o le kako wha moe moenga. Me le e se aia, le pa ua le kanga kai wha o la inga, ma wa, ilo na loto ia Yesu, ma le kanga kai lea, e le i loa le atua. Pa ua i lalo ma ngofo ia. Hallelujah. Le pa ua le tangata o le atua. E pa ua i lalo koe kūrunga, koe wa ai a Yesu, ia ma wa ai le mana o le atua. Me foi lea, iei si fai mai, why pray for Israel? Ai, se sa mo ai le atunu pele, o le nu o Yesu. O le nu o le atua, a le ngo fai ak fo ile sika ko kalami. Anga fidi le atua Samoa, e kalo uma ngaka mo Samoa. Hallelujah. Anga fidi le atua konga, e kalo uma ngaka mo konga. Ia po Australia, ia po Amerika, ia po Alaska, po Venezuela le Kuala Langi, po Tahiti. Anga fidi le atua Israelu. E whae loa ai luna sili ese malona matango fie. O ia o le tupu. Hallelujah. Pera nengo whae akfo ili stasi aso. Olo iai pera whapelwhitanga le atua. E le koe ngofo ia luna fōa o tā vita po ose. E le koe whaifoi na malu le se longa ya. E a fio mai tupu. E wa eo Samoa. O laua le kaimini ngai pe o ngā kakalongo. Fo kako po kalame nisu tausanga o taruai. La ua sauni ngei le au yutaia, e fausia le malu lon tolu. Aleluia. E whaakali ele lako misia. La ua mga sauni mea umalava. Pea e male masinga kalo ngei la ua mga whahou le priest. Whako a koe piki ale se priest, mai le kaimingi whalenga inga le malu 70 AD. Lea whako a koe whahou wale le priest, Baroka e poe ele ngol tabanoa. Tau whahou le priest, o e kilo e ngai mea nga, ngai vai liu nga, ngai news moi nga, ya. Wa isi news foi le moi, au ke so nga ave kele iai la otensi. O le kufai nanga o mea moi la kupu Israel, la o mang whahou le latoa, le lako priest, le lato fai tauranga sili. Mo uma ona whaatulanga le whainga uma lava duty inside the temple o povi ia nganga e sila iei povi nga me o Amerika. Mea uma lava. Ko e pawana mea le iei. O le place. O ina leke kilo mai le Temple Mountain lea. So, o se mea around ni i lea lea koe saungi iei. Ia le au kai e whau ai lea. The third temple. Ia wa sirsila aku o le tempo la la Mosalemi ia olo ia fo inisi story ke le kuako la me awa a fai ai loke e yukaia ia le malu la Mosalemi ia ole maybe ola fa tutupu mai ni fa ave lave ia mangi kaua ia i le fale le ai fa ftai le awa ele le va tu pe manana ta usanga o ma fai na laure na yuso Mosalemi la ia ngai kanga ka Jewish e o rungai o kalo ai au i le mele ke sila mai le wailing wall le yo i ana le pakai le foi o kuai fainga malanga kai mingi manga foi kai mi o ka ku ye ki ka ku o i ana le wall le pakai ye o ku ye le yo i le me o wall e va mai o ku ye mo me o prayer request e ku ye o hallelujah. Ia a olunga lai o the top of the Temple Mountain la ku mai e faisala wal ba ngai ia la lunga o pa e ai faftai la o la o ma bokala o ma fai fo ngo ngai taia e church rampa o kakalo e lunga o ia fa longo fo ia wal e kisa va e news e wa loud e o ngai kakalo le kele pe o ngai pisa o kele
ia o ngai u taia e pe a ho o lunga i o la pe o le o le fa e sa langa o la o le laku aim o lunga i o langa o po i le area le nga fausia ai Solomon al mal le fa le ainga tu fa le ina herota sili ia na tu fa le ainga 70 80 le time o Roma me foi la le o me ngi kupu so le ele fairy tales me o me mo ia sa mo ala tu pele ave que le yo ia se ho ia o le va kai foi paulo le aku fa mo inga mai o le tua mai langi o mo sa mo esa ave le ngale ko ngelo pasa se alu ile para iso visa e kawalo yo ya va ai la isa mo ese fa ngi sa mo pe foi le fa que foi au cara so ko foi le mo le li e fa fonga ko nga pa ia ya so eu pe ia o ku pe ia o Yesu ma ka pe ia le tu ko kiki o mi le tu ka wa acha be careful you know watch out no ia sa ngua male mal maka u le li o ina ile mele ma ka lo fo que foi un ai i tangata ta io malo io ia pa kai ka a lunga lai o mele ku mai ia ele o i fo ina le area le po sa mo ia ka que ko ngwe ko ka failo ai na ona ko fa pi aku o lunga lai ia po ile tipo mountain aku o ile sa ave ye ile ave apra amono na tali isa ako yo sieta ulanga le maunga Moriah's mountain o ifo ilai kua ko mal le nga mal liwo le tatu li faola il no li kua ka o le mountain ka maunga Kolkata ia po ole Calvaria ile sio ngana ia o nga le wa ve ngi me pastor kai mi ngi nga area nga le kua ia le hiol nga Kolkata nga sa maliwa Yesu si va ina o plan le tua sabo ale ka ke fai kala ya Israel hey o le kaku faola o le kupu le rolangi punga ma Israel o lona no ma fili le tu ele fili ngi kupu me voi le vesi ngi i Gaza ya e mo ilava ngi si ila to wala nga mo ya anga fai atu le tu ya o le nguna fai mo oi o ngo foi lá e ele sai aí lá o Filistia back in the day e ko punga mai foi fanga a ngo you know a balang foi o fanga ngale ano le a maka mai le new world ia ma fasala lau le langi a ko me fala le e o ka ko ke so nga you know so ele nga su ele pinpoint on melekong the word of God nga baila yo ese ki seke ya ka o me va pe fa taile tu fa nga ia fa nga lo wola fa nga ka ko fa nga ke mi ko ya vilo la moleli esa langa kele nga luenga le tu fi fa nga ai ka ko umala o ka ko la un so over me ya o fe me Yesu ya o singa le saito ko kiki la fa nga luenga le ko ke va la fa malo le se me fa fole manga kual mo Israel fa tai ngi ngai ministry lo kalo mo no Israel eu fui la kai kalo e manga kua pel no ole atua langa filia o ele kasi le fitala ngale atua le ye ke lo loko ole atua le skanga kalpelo a fe me ile tu ko foi lo ngu means ko fo o ka ko il ka o ngalo sa yo la kala ole atua la le fa pena la ole atua le ke lo Yesu ele fa pengalo no so fu ala o le tua pa ia ele aise pelo no fonga o ia o le tua me tonu o tupu me tonu me foi la le e a colia ai que sila mai lunga ka ko pokalam talo mo Israel ele que lo e mo ilava nisio o na le tua ma o fenga luenga io o le ngu ele ka kongu ia Yesu ko keli haleluya ele ka kongu ma ku si fo ngai ngai fo yo o ngai pra pai o mai ga pe e winga ya Yesu ya they say oh just a good man the son of David and Mary you know is like a prophet but ele o yo se kupu ele o se tua que se vai lá ia ala me ka ke vesi le ai kelo ka kalo mo ilato e yenga isi utai o lato terton Yesu le na fio mai ma fa na u fa lo man o le mesia moniale ai ele malu la le pe o fa ko le ko fa sia ki mala sa ungi fa ke longa nga le singa o ke mai ya o kama ma ku o lungo le pa le mengi a Israelu ia lo inga fa lo mal fa
ai o ke lingo fo le fale la ku mai ko o ia mo ko si le fia ia ele ko failo ko le fo o ka mai ko lu ku punga mai o Isamaeli la kali o Abramo ele tene tausi de fale Abramo Sarai Kara fa nga mai Isamaeli ku pu mai nga yuso lai kali ko ngala ko Ismael Islami ya o kamal fulanga le faile tua ya Abramo fa nga mai ya kamal fulanga ya Sarah kamale Isaac lia la ya le vale ia sala fai me vo iskamo Isamaeli ia lango ia no pu ia o la kama Abramo ia lange mo fa nga Isamaeli ia mo fa nga Isaac we va ela o ile vale le ngo fa ku ila isi me o ka o kele ia ia ka ko la nga vo ile nga singa fa ka fa penga la nga o kama ia o le auso o le Isamaeli ia o le tama fine fo le ka o le polonga le ainga le ia bole kinge tu fale Abraham Sarai ia o Sarai ia le fa ia le tua e fa nga mo tama fo fulanga mai ke fo mai fa so le la e ka mane Isaac le fa la mai e lo Isaac la le pe e kiringa ko fa ka bu kuloa mangakai a lo fi mai ai le pepe le mesia le tupu le maro oi o Yesu foi la le o ne ngal e kalo mo Israel so you know o ka fe kalo mo Israel o ke le ka fa fe o isi ka ye pe kalo ya so ya la me ke kalo mo shu ka ma mo shu kinga mo shu ala e mo shu la kalo la mo ngusila kalo mo sa mo kalo mo fiki mo kong ai ala le no le tu si me vele le se al ka ko lenga foi le no e ki sanga ko lo si e ke ua e ku se manga ai fa tai sa mo la tu no pele ni po kalame fausia ono ma ku ke lo fa ye ke oi ave foi ma suyo o na le tua is foi e sia so staimi ia e sa fia foi ma a no na yo ona ia armato te fa so fa ta sia tu sia so ma staimi ia ma ke miringi ia rato o ngi su ala o te mu fa ftai le tua ono lo fa no ina fo ni te mi lei ia fa ftai fo mo e sa mo na tu pele o na le tua fa no ina lo mota mo lo lawa ia lo sa fo i pe fa e fa malanga ai le te mi le fiafi ia mau se tato ai turi ka ko ai rum e se lo ka fa ngo le mele fengi sa mo only you know ke le lo nga isi ku anga sa mo ai fa me le debate fa val vale ai lungo lungo Facebook malunga YouTube ele fi fa lo ni si ka ko poko fi fa lo ka ngaka ele upu le tua le tupu malona malo yole you know malo la malo fo so malo fo ile le tawa ta I fa lo ke le wa mo ia vi ele le we au sia ai o ne ngalo ka ko umai na lo upu le si la lo upu le tua ta to ia ai lunga lava le tua ia fo malava fa tai fo ie ma futa mai na va ya selua se io fo le fiafi me ne va ya so I fa tai tele lava e ala ngona nei a bukalame ye yesia nga sao mo ka ko even fo ia ke ka fo kai o fa pe so se ele kai nga uma fo fuanga le tua lo ka fo yo me fo le awange e give up awange e ai ni me e u ye ni vai tau ma le vai o langa ka ko e mise lava ia va ai a Yesu si o Yesu o le talio me uma ia la va pe fu kama marco ele nga Yesu tali yes ele ma faia coupe ele vai le poco onga fa feilo ia le ke le ka ko mga onga vanga na Yesu onga e fa ko malie role malona nga pa ia ele ku ai ali fa si onga yo ka ko ai fa sa pisinisi ia fa kai le tu la pisinisi o hala me o fa mu ia le tu ia ke o la va ngalo o Yesu la verdade o Yesu fa mo o Yesu o le tato olo o ia le tato te sulu ye temi le o ia lava le tu matangi olo e lo el temi ne olo fa tu lava Yesu mo ka tu tam tau tamale lang
ne foi la saungi su ko fio mai ia ka ke o fai ki foi ka o nga kala ki fo o so si fo I ka fa mai fa me ka Yesu well that's what the Bible say is there a resurrection is it coming back again fa mai Yesu mai Yesu lo na so fa pena ko ki kilo ku wa fio to I langi mai la I o angelu ia ari pe kelu me ko bona fa penga fo lo na to fio mai means coming back ilo fa mai ia ilo kalongo mai la le kusinga lu ka se ko ku ke vole le so to ilo kalongo mai fa penga Yesu I kuspai ia fa kai le li e si me ka ku lo e bolo ko se kupu I Israel we vai ku ia Israel o I le sentale this is called Jerusalem Temple Mountain ilo ko se kupu karangi fu I le mau ku I male area le o le side o le Temple Mountain le o lo I le ai ta vita sa ka o siona po le Zions, the palace of the king, Solomon sang for Solomona. Ia ele o ko fo ia na se kupu I le area le fa mai le ise ia ko ia fio mai le tupu monia. The real king. E rule uma me uma mai Jerusalem. Hallelujah. Hallelujah. Ia ngai mo mau mai ai se kelu ia ko mo mau mai fo ia le fe ngai fo I le po le li. Sa mo na tunu pele. Tatu te mau fo isi mafutanga fa penei na fui va yaso I lofo malanga le ia manatua talo mo su mo so uso se wo se tira ma mana mia mo e loa matu le tua lo roto te talo ai mana tua I lato tua fo I le tulu ni sila o tatu lofo ai ia matu no mau e ngata fo statu tunu Samoa talo mo fainga malo amen o ka kalo vai fa piko ga ko ai talo lango Samoa lo I fu tangata ya lo lofa I le ali io no I fu nei tangata o la kawa lo lofa I le ali ia manga kua I la to la I tatu talo ma to so ai o fu I me o ui ka ko le vai tau ia Samoa na tu pele kala ia ka ko Christ kingdom ambassadors a vea oi ma passa o le malo le tua pela tau fu le nei ministry a veta o ma fa sulu atu le malama fa lo atu le lofo Yesu ma ia tatu fa lo atu le ola ina yeise nganga ola o le tua malo na fina ngalo io le tatu fa marosi le ne fiafi tatu te mau fo ina va yaso so onga o le tatu a po kalame fo I por tatu mta upu o sia le fe ngai tuai e fa profetanga mai mo tatu ia tatu tiro fo le fe ngai fo taimi na fa tau nuina ai e tu sama la fio pa ia le tua ni fo ile tua na tapo inga sa mo la tu pele ia e misina yo tatu tu asina sina ne at fo ile ia le ona fo ia le tatu TV Global Kingdom TV fa tai le o nunga ile fa tua ia mo tatu ia o wala vale upo le tua sa mo na tu pele ma tu ti alofa ate oi e a wala ile ni polo kalame tatu talo mfa fe tai tamai fo ile vi inga marifa manu marifa tai ante oe ono lau upu sa matou whaalongolongo ai e ui ai ni tala ua pasi ale matou whaalongo lau auna ia apera amo aolo umu moli mai ai le atua se fe au tele mo I matou ia matou tue lalanga ma vei matou e whaolo ola pea lea tala le lei pio na vala awina le taimi o apera amo se o mai a Jesu Keriso o matou le toe mafuta mai e le tino lei ia o tu mai e ia la tala le matou te fa lau tele ina le ia o le matou te talo fa nga ina so I fua au na tama fa na usa mo so se tu e fiera langi a walo fina ngalo mala upu le tu e fo ila ona ya mai serama Global Kingdom TV ta mai vi ia oi mele umo wa fa ia mo matou fa tailo tali o matou mala onga le fiafi ono o Yesu le ia le matou te talo Amen, ma amen, ma amen. Lui a tere le fiafi Samoa na tunu pele, tatu te whiloai, I le vai ia so fau le lofa malanga leo le atua. So ala, olma te mua le to au na, ia, fa so I fue.